Omukushaboku abikiriza bashabwa kukorera mukama ubu barukombekera abahereza babo byagambwe rizoba omukushaboku kurundana sente zo kwombeka enju y'omwahure ahari ihunga Church of Uganda omu Rwampara district. Katitwe neryo mwana nege mwoyo kwera bihunga twatwine ihunga de erusitamire kabanyihunga kareba ngo erizo batusomere kurundana ho sente na fundraising ahabwo kombeka enju yo mburuzi witu ahabwihunga Church of Uganda mwako gutiriyo tutebekanisiza omuburuzi we kanise yihunga Church of Uganda kumutera hapa kamarungi kagita kutwine okombeka enju egi kugenderire kumaraho miliyoni 5.7 kandi rizoba miliyoni 2.5 nizo zarundanwa hakirecho bakatekateka ngo baronkinge bombekije yo muburizi insya abo kuzenje bibatwire bine ibatandikire nayo ninke kandi habo kunda bwayo benzire ngo bakore n'amani y'inji bombeke enju ya yo murende irya ha plan ya Ankole Diocese sima abantu bona ababasa kwija ahabwo runakora kurihise kitinisa kandi no kutwa muganda mahango munonga kubasa kombe cyurumburuzi witu enzu y'umurende umukoro kusto bagenda ki abantu kuresere abantu nuko bija omugandi abikiriza bahigwa kuhereza ruhanga no bwesugwa hatari mu buryarya byagamba Venerable Reverend Samuel Mugabe omukushaba ko kushitamisa Reverend God ndyamuhacho mu ntebe nko murisa wo burisa obwakisaza omusaba dikon bwa humura omu district ya Chegegwa kundwa munonga nitiye kwakugamba mutwetwa kuhereza ruhanga owahanjiri gurunensi numenya bile bikwiye bahanga bingi niwe kwenda muyeza ruhanga but I'm talking about ruhanga owahanjiri gurunensi kinu tuino kusemerwa kwa amani abukwa twakwasibwa mulisa waitu garden ya mhaki amoti kandi omusaija omwekambe kandi emanzi nambira izira tandikiro nokora kozire bintu bingi aseninye Reverend Garden ya mhaki abwemba bazarhanga omulisa mushaka ulisa wa St Peter's Chisaza kandi bino rugo mulisa wa St Stephen Chanyambali kandi twenda kusimarhanga mnonga abo bwire nakasoma kutwamara mu jogu mwanya kandi ruhango gatwasisize ko kutushangira omwanya ogucyanyira gubiza mu meisho mugiye kurakurana okongera kutekanizo buri sobo okutunga ebyentasha kandi tweremerwe kutebeza njiri abwe kigambo cya ruhanga oburisa bwa Chisaza nubukorwa amakanisa 29 kandi abakristayo baraburwa kureka kugwisa kubibatahi babo gasha kwa Maclean amumpeire